ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa aliyatekire obuchenu chisemi richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karawe ikiwe sharafneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kyao kirigwa spiritual surgery yo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na mogoto tweet ase @Ndizi TV News ina gotonyora uchumbe yao asenjira yobukirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogotorora korwa sinsemo chama chingumbwana osesimole tokoroka diaspora amogotonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurigie imeja Ndizi TV sabaria yichi kilomita chinyinge ni yewo chaka nekerengerelio kyo gikubikirwa umupia ya unchuka na gukwanire homwancho murigereria Ndizi TV hasenchere yabene chinse chigabono chiabono margoba ninkagirete na ngwabwate litukuligia nengakendana nengo kwarigania SMS ito ya Amayia Ensa Eyemo yabono margoba helinyare gokumanya alitoabireto kwariganiria kurwase mambia lenga ntambe kuro chinsemo ime na isiko yorgongo rwaguse rituko nelia Jumatano chitarikini sana na isato omutinyi negasonte kyamasaba gotogose omutinyi 12 omwaka bwechiribere na 20 noyo mubuna botambe chitarikibune chialero omutinyi buno yorere genteki yagose kebenkyanyalete okolekana buna bono aso mwaka bwoliwe ya mochimia kenda emerongere ne 1948 naliye enseri ya South Korea ya soete aso mu bwechinse gose tokuruka UN gose United Nations naliye ya South Korea ya soete aso mu bwechinse ayo na mangana yebiro kolende SMS ito ya mangana maya litukeliga na rigose to kwaliganete na kwaliganije mwancho muligereria oisaransoike aselibwa nyalikingo sansamuranira kurumo chakana ogoiko mweryo litariane nkuru kwa Vincent Onyancha. Amayia Ensa Eyemo ni gotogo chaka kurwa sorongoro iturwa gusi na bene ni gotogo chaka rensemeli ya siasa omokonyi umurai wense oyiboigo ore umurai wekiama kia UDA oyo manyekanite buna Dr. Samuel William Ruto litukolia lero ni ganyara gokoletaro yaye ase county ya Kisii aigani gata rechinsem asagendera kwe yakere ekoko anene aso obochorio bone bole bosio abarai kurwa se county ya Kisii ni goba mwarigania anene omubunge o South Mogrango Silvanus Yosoro gati yabarai bande gati yabo Omingo Magara Okengo Nyambane Recho Tundo amo na bande omulike ito bwa mangana maya Brian Sagini Isena noroboti ruo asenchira iyowekerano Magega y'abasaye kumwakera eriogiritswe goro asensemo ya Laikipia
nigo mokonyi wa maraibu ensa ya Kenya muske Daktari William Samoei Ruto akore taro ya yega igasoro gongorwa gusi abwasa chakira itali yua sensemo ya Tambacha, Nyabururu, Nyanturago, Masimba gatie chinsemo chinde abwase ganga ya yenene ya lengo gusira abonchereria bakabake abarunde bechipigipigi nabo igoko gendereria engwana ya bottom up economic model nabo igoko baboria bamenyi benseme yega kumubwate siasa ganga ya yokoryo baraibu ense omwako ankyo watu mami ntombo ya more naende. Tusipopanga ajira ya hawa vijana, si hawa vijana tutawapoteza kwa madawa na ulevi na uhalifu. Mimi nawaambia hivi, priority number 1 next year tunaweka 100 billion Kenya shillings kupanga ajira ya hawa vijana as a matter of priority. Kanyora Ruto weka mokwani baba Ruto mbona mbuyare etengo eyu ya bottom up nigo yabangusa baraibande abange bakoragwa no mujumbe o South Mugirango Silvana Sosoro oyo West Mugirango Vincent Kemosi Kimani Chungwa uyoro mujumbe o Gikuyu oyo kabero mujumbe o South Mugirango Omingo Magara Recho Tundo Okengo Nyambane gati ya banda bange nigo basangana bamenyi bechinse mecho na kubabule kubwatisya Ruto kora ense ya Kenya onde mwezi okobori chikura ekero kwa moire chikura ekero chikura chiarira akogenda kuragira na mwaye oseboro gaki ngomono tataba emegano ekero atire mutigaru egentu egere ekero chikura chiarire aje koinyora oseboro gaki ekiragera mugo takomorere ekero chikura chiarire ono raira korwale oseruto korwa raira korwale oseruto korwa abagusimbo sotora seruto seruto Ndagete Kobantebia Nyamira tuamuire 2022 ne hasira. Mimi nataka kuwaomba tukifika mwaka ujao huyu deputy president tuweze kumpatia nafasi aweze kuwa rais. Mko hapo? Nikirudi Kiambuni waambie Kisii yote Nonya nabo nigo Ruto atuguterare eganga yo maraiwe kiama kia ODM Raila Odinga asate babuna chinga gichoko bole uchumi chaikire na talio gosugumera abananchi ayo gochencha ekatiba gwetera muswada o Building Bridges Initiative BBI nganonya nekigambero gotuguterare engane yo Na ndio mimi sikukubaliana na wale watu wa rege kwa sababu niliwauliza nyinyi inawezekanaje mwaka nenda mwaka rudi ati tunajipanga sisi kama viongozi kubadilisha katiba tujiongezee vyeo tujiongezee mamlaka tutashughulikia lini hawa vijana wetu wa taifa letu la Kenya etengo ya bottom up economic model nigo yene kiwa ase chinsemo aulitkurare rogega asorongo rwagusi abwa somoraiwe kiama kia UDA uiboigo oromo koimo maraiwe ensa ya Kenya muske Daktari William Ruto agendereria engana yokulige keroge kenene bosubu mwaka bobocho rubu mwaka wechiri 2022 ingo reporter ya Ndizi TV kuruga iga ase geti Kenya Bururu iretare anem Brian Sagene Isena Biyamono Brian Sagini Isena hoyu no muliki itokurwa sorongo rwagusi gati yabaliki bachire nkuma Sogotigana na roboti uru ya Brian Sagini Sena igotoko iruka eyemase mugo ikase county ya Nairobi maiga yo munyanyimbo yo moko nyara kubarasa abantu batano no yo mona ko baitana gukwa heremaga yo kwerusyo bogima ni gobono omwaziri bobulendo Daktari Fred Matiang'i ayesokire na gukwana agekorekyo roboti uru asenchira yo gwikirano Mwaziri boborendu wime Daktari Fred Matiang'i ligamo chirio botenere bobanyanyimbo anase korekyo munyanyimbo yo mokorwa kabete imiada gorete county ya Nairobi omanyekanite buna Benson Mbatu oyo barasete na kubaita abantu batano yomo gati yabo murugyo yanere maiga ya kwerusyo bogimaso kwerasa ekairiro mubaro w'abantu batano babere Matiang'i ni gatebire buna obutuki boime ni gobacha kiweri kumanyeki kirete korekyo. We found out that one of our officers in Dagoretti has taken his life and 5 other lives in the process. We are investigating the matter, and our internal affairs unit officers are there.
Omunyanyimbo yo Benson Mbatu nigegotebekana bunekera rengana bamwe abasemeremo nigarweta rochinse chiabutuko ne bunduki yaye AK47 omwere ya roboti rogasoka buna oikirenka yaye na kumurasa omurugyoye gotumie gari yaye karenchera gocha nigachagete korasonde bwensi ale konyora asenchera akatoka na AK47 akatumulika akaanza kutunyanyasa malisasi ilibidi tumeepa omukomanda w'abanyanyimbo Amayia Ensa Francis Wahome nigatebire buno omunyanyimbo uyu nigatumia chimbunde gosa masasi 25 nelimo kuua watu saba yeye akiwa mmoja wao. Huyo ofisa aliweza kutumia risasi 26. Ayani gagocha maigaja bobisa bobarindia 39 watebekana goito kibarasemeremo aseka kyo mwaka yo mobono bane gati yabona bobisa kurose kyombo kyobutuku kyobosaria nababere kurwasa nsemo yo borendi bwechera matiyangi ka ukwana chinga kichoko inyira bobisa basiria magima bwekera balemeremo niga bolria abakenya bonsi kwebwatabuya. All I want to plead with my fellow Kenyans is let us exercise a sense of responsibility. You know, our country is here today, it will be there tomorrow, and it will be there forever. Gati yabali basiretia magimabo ngamo nabana boda boda emibere yabali basiretia magimabo nigagachira senkendu ya chiromo abalia batiga chinko machintinde nigo bagendrete kurwandra amagimabo onye nabo esimu yo munyanyimbo yo nigagendrete gutukwa asoboime togotigana no roboti oru nigo togosuka mutu ase oroboti ron lituko lya lero nigo omuna chebi nase kigambero kya bosongoro si hugo anyara gusuka mutu ogotegerera wekina ekyo kemubwataranti umunyanyimbo yomo ase ensemeyo aniga gocha maiga yo omuntu yomo omanyekente buna Betwel chikunza konyara gusire obuguma bwaye maiga yo kobwatwa aso kobuna curfew oyiboigo oyitogete gasire tuguma bwaye oso yo nyarete kwa na nabo nigeki nikigiaskiriwe na nigo kirache gotegererwa sitariki kyanda omutenyo gatatu omwaka gocha. Today it is adjourned, but I said I would fix one, isn't it? 9th, yes. 9th of March. Put one. His bond is extended until then. Kesi yako itaweza kuendelea tarehe 9 mwezi wa 3. Na togosuka mutwe amatuka make maiga yo muri kiyo monene asensemo yo boncheria gose kyombekerigia koto Francis Aturi koboria serikali ya Kenya gotanchira abasai osabantu korwa asense ya Kenya koenda chinze chinde wakolemeremo nigo bono musbatyo yomo arule asense ya Saudia na koirana gocha asense ya Kenya omusbatyo yo serieta Mary Wanjiro nigagote abuna asense ya Saudia nigabete kago chandonga keretwaro wiko okoirana kwa gocha iga nigo chinga kiechi yako era emechandelia abete kagwetera maiga yokoirwa asense ya Saudia. Kwa majina yangu naitwa Mary Wanjiro, 32 years, mimi ni mama watoto watatu. Ikiwa mwaka hii mwezi wa 4 tarehe 22 nilikuwa na haso tu. Nikihaso nikaona ni mzuri niende nikatafute kazi Saudi Arabia. Nikaenda kwa agent. Kwenda kwa agent akaniambia iko vacancy ya kwenda Saudi Arabia. Nikajaza hizo form na nikakaa afu tena nikaenda Saudi Arabia. Venye nilienda Saudi Arabia nilipata kazi na nikakaa na mdosi wangu mzuri. Lakini siku moja aliamka mimi nilikuwa nimeona kuna designs nini si mzuri venye mnakaa na yeye. Nikaenda huko juu. Kwenda huko juu siku hiyo akaniambia niingie, tukibishana niingie, nikakataa kuingia, akanirusha. Nikaangukia mabati ya store. Kuangukia mabati ya store, venye nilianguka nikachukua mfereji. Hapa palikuwa na mfereji, nikachukua mfereji nikagonga neighbor akatoka. Nikamwambia nisaidie. Nimwambia nisaidie akanitia ambulance nikanipeleka hosi. Kunipeleka hosi aka ndio watu wa Kenyans wakafikiria venye nitarudi Kenya. Naweza ambia mtu mwenye anataka kuenda aache tu kuenda juko.
tunakuwa ni kulix tu, unaenda kulix maisha yako kabisa. Juu huko kuna huruma, kuongea ukweli kabisa. Agent hata ukienda huko kunakuwa wewe na Mungu wako. Ukifika huko hakuna kitu kingine. Juu hata ukipelekwa kwa hiyo ofisi yenye umepelekwa, ukishatoka kwa hiyo mlango umeishano. Mimi naweza taka serikali inisaidie venye naweza tibika, miguu zangu zirudi nikuwe sawa, ndio nianze kushughulikia watoto wangu. Sasa nikikaa kwa wheelchair, kuna venye mambo mingi yangu itasimama. Juu hata mama yangu ana uwezo ati venye anaweza chukua watoto afanye pamoja, bado atastruggle hata yeye. Inyera onsia yo moncho murigereria nigogendete kuyanyora gwetera Ndizi TV togusuka mutwene libuna amatuka make maiga gwetani abantu 30 gosiria magimabo aho barekande nyangi chinsemo chia Kitui imeya mwingi ni gobono omugavana we county ya Kitui omuswati cha Ritingiru anyareka wesokia na gote abuna na chikuruwa bokonyi goche chinkecho abantu abu barekanda somoyega bwe nyangi nigo egari bari neti anyaretege kohingerwa na mache asobora robwa nziu na igaturungana marahange ginzo kireta abantu abu gosiria amagimabo cha Ritingiru ka okwana asense ya mwingi nigate yabuna ere amo ne serikali nene bachikubwatirana ko ne kibuna chiamate abairi amana basani bali basirete abamu abo bachikubaenia asenchera ere endonge. We have now at least had a good meeting and discussion with all those people who have lost their loved ones, and we are going to now make sure that we move together so that they are able to just understand what we are doing. The process is tedious, the process is painful. They are mourning their loved ones, and for sure will come to a closure as soon as possible. I agree that that river, the bridge should have been done a long time ago, but it was not done. So I do not want to say who was supposed to do it. I have talked to the Ministry of Transport, and the CS Macharia has confirmed to me that they are going to do this Nziu bridge, and that this will be a thing of the past. So I believe that will be done. And very soon we'll be bringing in a contractor who will start the work. So we'll wait for the water to subside, and then the work will begin. Na togotigana noroboti ururogo ichania igotogosuka gochi asensemende abasai baria bakomoko boko omuraiwe kyamage ODM Odinga abasaba bono bakwereka vijana na raho nigo besokire nagote yabunamba chikubwaterana no muraiwe kyamage ODM elikane kibunanga soara senyomba yoborai asobo chorio bonene buli bosio abasabo aseganga yabo yogo chamo no kugani kumwakereka ko Raila Odinga na bochinga kichini go baburia abasai bande kuruchinsemo ao kwene kina nkubwatira na bale bagukwana himya Nairobi nigo bate babuna ego bamuchiri anene abarai balia bakoleta chibura buru na kubatumia basai eli kuburukania mesangerikano ekeregenrete chinsemo ao. The only one who has said that for the young people, a youth ministry shall be put in place. That for the young people, a cabinet secretary position shall be available for us. So we ask ourselves that in as much as we have all these youthful presidential candidates, who of all this has the interests and the future of young people at heart? As Atwoli likes to say, in whose hands are we safe? We are here together and calling upon all the youth to join Vijana na Rao so that we can ensure that Baba actually occupies and sits in State House. As Vijana na Rao, we will walk everywhere in this country to ensure vijana wanatengeneza njia for a leader that is not corrupt, for a leader that has the interest of youth at heart. Ayo kagendrete omurai wense omuskuru Kenyatta litukolia lero ni gara abene omoyega boko bekera chigutu abanyanyimbo ba JCU General Service Unit imichi ime ya Nairobi ensemo yembakasi omurai wense ka okwana kurenseme yuni ganyara kubolia abana JCU abo kwane kibunango korabale mirimo yabo asenchera yo bwasio kenu bwasele wanchirya konde wense gotayo nigachinga kichi ababuli banyare gosika banene babo ekero bakole mirimo na nekero batali ase emirimo implemented to reposition and align our security capability to the ever-changing security environment. This is important given that the society at large is also experiencing significant transformation, consequential to advancements in technology, as well as external cultural influences, changes
that call for new ways of facing the associated security challenge. To serve successfully, you must uphold the law, abide by all applicable rules and regulations, follow the orders of your superior officers, and above all, commit to serving the nation with courage, integrity, discipline, and honor. You must live true to the oath you have taken, and at all times, whether on duty or otherwise, be model officers whom others can emulate. Umoncho muligereria inyerabuna nabo kwandira gutubwatia gwetera se mitanda yeto ya Facebook buna Ndizi TV News nabo gutubwatia gwetera nsemo area ya YouTube buna Ndizi TV News ero nyare kumanya mange gati ya toganda to kwariganira umoncho muligereria wekirabo no tugwiko mweli omangana Amayia Ensa Eyemo yabono margoba inyora chikoraga iseto chiabu tukonaenda selibwa yengera na SMS igabuna butambe nyare ko sansamuranira ayo amo naenda mange bali 20 osemwensi twabwatirana SMS ya mangana Amayia na koene kino mwanchu muligeria gwikira bwa senchirengia onkobena lembia mono gochakara Petro na Mukeira na bwego Brighton na mona Janet asensemeli yechibicha Esbon aso koene kyo onsia ya achira senchira yabe na balike baito bonsi onkobena lembia aso konyara libagari yabene konyara gotwariganiria alia twakoletere isato inkoletere na mange senchira yobwikira no mwerio wa mangana Amayia senchira yobwikira no nsemo ya bono margoba Retarian Vincent Onyancha. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yakini kirundekerene nego kurendera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi niji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turinikiringa ekio korentera emerubuli